ni Weru TV. Idura kombito PHINEAS IMAANA nkwateni Nteto chero Thaa Mugwanja tukambirene atinende achite mwanya na tikiti ya kiama kia UDA Meru barabathuriro muchunjo na ntuko ya icho nende bakethira baitumaira tikiti ya kiama kiu kirogochoite byagisiasa bakiaria siasa baibugite nonto barabachindana na boi baregire nende kumira muchunjo ne ibo bakayukia tikiti nonto ibo kinyabethirite baikinya ndebene bakiaria na ndikibandheto ibugite batete kerio chunwa certificate chio nonto barethirite baitumaira njira ya umakire kuringirwa kurai Ibwega buge 2017 Raila Odinga kiri kithurano giochokerwa na achieberie na arera antu bawe bakaumira kuringa kura untu bu butarigiririe Uhuru Kenyatta kwithirwa eri legitimately elected na announced na aswo ninja president MCAs bamero barabura achieberie kiri kithurano na bureta bukira antu bakaumira ategiteo kwithirwa bura achieberete na kwithirwa bura achitete oburu does not make an election illegal kithurano ikirathithirwo bwega gutino kuragea issues na kura tia tarwa twina resorts na muchindi ara announced na arandi creant ni returning officers in different constituencies kiwikengani na inya certificate tia issued etekerie ni tobuikie ngugi ya kwithirwa tukumbo twa UDA to twingi tukona kubwitha na jataona nyakwe na aro nyakwe tuterekeria bwoja gwikwa ome tutotije twatumirwe county returning officer aratuthitheria training na itumuchokeria nkatho muno turia MCAs bara nominated na kiama kia UDA na guti mweshimiwa kinyomwe utirari awea kwina kithurano kirio kwa atu ibatiga gutera antu bange kanya bara bathuri ibetekerio ni wantu bakuga no ni wantu babangite nthiguru ukaja kwithurwa ugwe utireta ground yeku kenda antu baku bakuthikira no bariria no bachwa umenyokeja gutinda kuthiurunka naja ukiraga antu gutina kwina kithurano kenge kejite guti kithurano kenge kejite na ituthithia statistics cietu bwega tumenya atiri gutirio antu bara bethera bariku bachokaga bonthe kwa ukethiri bombere guta muchujone bomenye ou neu wananchi bakuga and that's their final kijabo gachoka kaire no bugaitwa mantu yarantu ba mwire no mantu yara murungu amwire the will of the people is the will of God ende ande bere bare kuthukirikia make UDA dietwa kenda kikaraya kake kiama kia ufisandi kiama kia UDA kiama kiendete uma ibuno nto moneno kiama William Ruto wire UDA nominations na tionthi kethura siasiaki na cia uma mageto ambere nabo patige gwetania kinya bakithukairia senator wetu mithikari nturi kura ciawe nonto senator mithikari nturi kinya wega kuthurwa batu tukithurwa na itukumrombera mono na support mono inya groundine ende tukera antu bau bange nabo barashindirwe ibatige kwa kigumba kiwe ibachoke groundine either bete independent kana bete ke pate dispute board ete kare nabo baikia dispute chao ka grievances chao nao kana baigwa be aggrieved debate nao inobati gweta batibati gweta kuga kethurano kairege gacokerwa kwina aspirant barachindirwe ndiburomba atiri tige igwikira governor wetu mantune jaja nullification nai kuthura wina thina tiga kwijana rietwa ria governor ijana rietwa ria ku kivyako wije kwina article kwina constitution ya kiama ni erezete buru article 32 of the constitution party constitution ye
kiama kia UDA ni rejete bwega buru orobatiri go file a dispute ere ku arise from electoral processes cia kiama na nomination processes koguo kethirwa opponent yokwa we na thina na uni na election yu tafadhali etakiamene o file dispute uthingatire sheria urebatiri tiga kujana rietwa ria governor babwe kaba tusiere chaguzi na no bwaringirwo kura kinambije na bwaringirwo kura chienu ara ikongana tafadhali respect ni ubangi na ito buramba batia gweta bwetho kaira mheshimiwa mitheka ntore kura chiawe chia governor bokiuga noe bokwenda abo nengra certificate mitheka ntore akoromba kura ya baobwe tafadhali umeni nyume mugongo jwa mitheka ntore bweje no ntoi bwasindo ira iya tafadhali eje ni bo support your brothers na sisters ba korogere nekenda kya makaya UDA gikomba kugia inya. Angana kuna ati Edith Mwirigi orane murweri gete kia mubunge wekura kaunti ya Meru na ugete guti machoki ya rae wane kia makia UDA nyuma ya weko ba madhaa mirungu na yanana ya kuidhira nende bakiara kia mantu ye uringi bakura bakia makiu nende Edith natumiretie akaidhira nende bene kidhira none kia mweri yuenana are independent kana murweri kiumbe kira nende Edith auretie mbeumbethe kinyayo newe kanya kagutongeria na gutungatira ake okinyake Amiru kurukina ugete ati nandwa na kiama kia UDA kana mutongeria wake no ende mukeki ore na maturene nwenende muthuku no kwangaratania iroto byao bado time kwane kwigwa tutinganeri untu mantu jara turari na concern najo jatomba kwa addressed batatu sokiria bira turoragia na ikete mitu kwenda kuga atere ja team Edith Mwirigi tutekaire kiamene giki na tugeta independently. Campaign yakwa based on experience rande nyo ngorerete Meru eje yetu imbije dinasi yetu chonde dinasi ekoro pa mami betu dinasi youthi dinasi pa baba betu na ntubara nyebe na mawathe na tona tu twatigirwe twe ntigwa ni achiari nkumethe na ichionde ciao na inkwenda go promise Meru jora tugite mbere atente ori mantu jaja bampaka nyaga kwa munene wa ekoro na inkwenda kuka mantu jaire thirikari yetu na thiguru yetu ya Kenya itunenkera youth kanya pema bietu tukona youth ja financial baggage jara no tuja youth batathi de biashara nyingi batena mbesi nyingi ugatona aja merigo nonto itu aringi bakura baraba ingi itu to support nyango ge bagutura se campaign wa youth bobutura ngoge ingwete kia fair enough pia makwetera bena youth na gutwa kanya kakwa part of the leadership tego tumaira youth yake ge campaign team Edith Mwirigi nekwenda kwa shwantu ba Meru ate campaign yetu tukathithia campaign yenderu tegwa kanto ntaka tego ringa anto propaganda nyingi jaira tukorwa nation anto ne opponents betu campaign ya Edith Mwirigi te marumi ne campaign ekuthikaira anto oraba kwenda anto ba Meru na tukathithia oraba kwenda no tuito gwitikia Meru yetu no enene Meru yetu no ibwe nkuruki nekabua nkuruki ore karida iji ambuke ate rira tongere basuja kwa bakiama ba counties kana batu ta regional leaders na baba tu siasa ne bakaye wangogea kumenyera kiama ki counties yetu the presidential candidate robo ejango geu either ijepo kama uchwera kura lakini manto jara kuthithiru anto baba ya kiamene demwe anene baiba dokothokiria presidential candidates kura chiao batako frustrate ya youth batako frustrate kuruna antu bangi baraba zitembesa ciao na tena nyingi kutonya kiamene ndiko tikibugo swira anene beto kura na itoko hope ika change ya in future no tukwenda Kenya njega nangana kuna tege kundikia youth kumatiania ikithirite nende ke ya mwana kuwa batete kire gutumira botho kune ya siasa ayuthi baba ugite kwena gitumi akari kumenyithwe itumi bya kithurano kana ithurano bya thiri bakira youth bangi nende batete kire kwithira baituma robo boeka itene kaka kuringa siasa iyi ndiyo ngashiye kundi kia antu baba ethe ya Meru Tsunami Movement rungura mutongorio kyoto mushiri mathokone mwanya kaunti ya Meru baitumiriria mwingi itumi bya kunja thiri kithurano nikiyite na muno ciebania siasa cia mpathu kumakiria siasa bamwe wejete twe Tsunami Movement group ira twafomere back 1 year ago na twina mene imwe kuthomithia antu baba ethe
kumba gu participate kana contribute kiri elections ira chiejete na ira ingi ikorwa in future actively na peacefully batena manto andoa bate gwita utumiro bwii katwite kwira antu ba Meru itokwenda amani itokwenda kuatanira itarira kura twithira turia mutwinthe kenda tumenya mutongoria ara tukuringira bura tutethia na twithira twina amani utikoyelania maiya uti siasa cha marumi uti siasa cha kwira na mantu yate kubwa ikundi ke muno kikiolota nthukembe thi ya baraba tumaroboti agiri siasa na inya siasa baraba ikamenyereka kunje siasa shampatho kaitaka kithurano torori vijana bonde bakenda utumika na side nje be kabisa ukaita mwana siasa kinyo mwami abati ku misuse vijana veto na nya vijana bakia gorunya kaba roncho ibaita bathoke mutamani we mutongorio ronge bakenda no ndobwae siasa isi yake loka na mbatu twatu Meru Kenya yatiwa Kenya in case ndo ya uka Kenya kaeka uka Meru tutiona to wita lindas na bobala na bakoromba kura kato kuboromba twe kundika metsam taboromba pio bwedere boge prita okiri na odekana kuanda boge ta bokera bokendia sera tienu bokera rombi bokwendia ibokwendia kala batere lakini na bokena kianto atendo itebui ndene ya godona bwakura before kura na after kura itwate ko tindo tore amwe ya one family nene to yawe kire governor kire itu murungi aziyare onde twira utirio kwela maiya kukareta maendeleo utero kuira mutongeria ini kukareta kabros kana kubunjira kithima kana kwaya na basaris birabia ya na basaris kana bireta maendeleo ikwaya na environment peaceful atongeria kuritangwe na bungi ikundi geketetiete kuringira ndebe witingwe bwa governor Kraito Murungi na munini owe Titus Ntuchu na muno bakyuria mungi kuwatambaru utongoria bwo kithurano nekiyite nikenda Meru ikagunika bura bwongo abubatiri twe kudike supporta governor Kraito Murungi na deputy we Titus Ntuchu toriwa kengangi kiroko kengangi kiroko kengangi kiroko loi yes no ntuboibo tongeria tukumenya boasti ya Meru na thai actually toriwa thai ende ireterenya beyond making Meru great toriwa we are going to make Meru greater eito kuwerwa mno twemet sam kwethera thirikari county ya Kraito Murungi na Titus Ntocho etwetekeretie na atweta ana bo twemet sam na komba guto support na kunda to kwenda kengwechi atuchionde na ningerenge ito kwenda to kona maendeleo ya maingi muno yara ombete gututhitheria ndene Meru on the county na to kwiguibwaga muno na ikyo getumi twe metsam twembewe mbevi ikyo tutaramwire ku support Kraito na tuga tano fresh renge cha Kraito Murungi nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wake uvin kimathi nkatha ya ngavana wa Meru Kraito Murungi netithitie na mbere mutaratara yoto weza ndare chano thimenti irenjire moyo gukiria kuro county ya Meru niaranende kuro kinya bethirite bakitara wa uburabo mbikia kwithira bagicho kirakia uturone bo nyamwereje twaweza ingwethe kibothomithiro twaweza itwenda gukiria mwekuru te muno na mbesa muno na mbio na mathogania na kithomo no twekuru itutongi ugeni oni ntongi no tugantuka wa kwetha na ko kare kanini kare kanene negaku and no one can tunya you ne ukanate na ituga mwekuru na thomithwe kinya kantu kara kaware nako ombe gukabangania bobwega etha nguko ire ndeje na ng'ombe ndeje na tujani ndeje na mpoka ndeje ukamenya mathabu yarita atia ite kamerania gutweka kurikio kumeria biu binge financial planning okuigwa tugacoka tuko mwekuru na thomithwe mantu jotheru bwa mwiri tunyabo kidogo kenda uma nyombe kukinya eto bisie muntu atikala akimuka kiukira uri no bataka bono ro smart tawo bukaria bore smart mwekuru nayo kanyagete ate akurukione munene itwaragia mantu jotheru kenda twaweza no training ira muno twenda kugitate twaweza ituritanaga ekuru mantu ja kumenyera twana twaku na mukuru oku na ugwe mantu ja bia kure birio ka barugira kenda na bakubetha bae na mbio bena ngufu okuigwa
na itwendaga muno kuritana ekuru mantu ya kwanda kinya tunyamu turia twi nae tugwikira mwiri inya mundene jwaku utegetaga kwendia mboka ugura njogo tewa ntu bamwe bathithagia ukajukia nkara gwaku ugata kwendia na karia kenda ujukia mbesa ano kabarugira turungi na ukana teu so tugaga tafadhali mwakuru ne athomithwe na tucoke tuthomithwe mantu ya kumenyera kimwiri gwetu etho wina mwana kana mware ukwari na mwana umekishwa mwana wa gwikwa gusansamwa okuigwa na mbere mo kamekishwa mware u etho ne expectant agweta sibitari getawa prenatal mbio clinic kendo raithwa mwana ono kethana gukura bwega na umba kwa thirio birio kare bo bwega bo no bo kuru bwantu ne wijo o kenda mwari weta sibitari process Urgamiri wedurano ntoireche maran na itete ugebokie gurure idurano bya mchunjo ya kyama kya UDA iradirete nende yoke karikantuko iya ichontere unende mchunjo iyo ari na gasa kadumba kumana madhanduku guchererana kinya kariba mukuga kwina wamba bokura na rabida murungamiri mchunjo nende adirete tenere kempumi yuche mara. But neturabire kuona a few challenges where tally ile ilaumaga from the system ya computer itali the same tallies kulingana na maratathi maria malari on the ground. Mbuga that was a major issue in Chogoria ward na ike gitumi tukwenda ku make a very clear clarification kanda tukwatana kumenya wega the exact winner wa kithurano gikiarario and the person that you expect that the UDA party ikaomba kunenkera nomination certificate. Mbuga on Thursday night ile twathomaga results per polling stations kwina tali isilia chief agents by these candidates baombile kuma na jialia na tukulaithania with what the system captured as the total tally yesterday kwa giana some conflict, and as your returning officer nenda ombile gwikarande with all the documents dia Chogoria ward per polling station. Twina 48 polling stations in Mudhambe ward or rather in Chogoria ward. Nanda omba gwikarande with my clerks baunda in about the tallying center, and throughout the night nenda ombile gutala a copy by copy of what came out of the polling stations on Thursday. Na all those ones nejina document bokwa naugu I have 48 forms illegitimated from the different polling centers jia Chogoria ward. I was able to make my tally na nenko announce results you as I do the other tally. In Mudhambe ward kwa na contestants baile Derebia Muisraeli Nyaga agwata 2908, Gitonga Morris Maugu agwata 1920. Na results ino jia Mudhambe ni exclusive of polling centers ile jia mbele kwa jina a few challenges here and there. I've already clarified kuligontu in Mudhambe ward debe jia mbele kulingangwa na jia dhukangua, but where we got a report from the presiding officers neto post the results you. I therefore declare Derebia Muisraeli Nyaga as the winner in the contest ya Mudhambe ena 2908 votes. In Chogoria ward aukola ina challenges nenda mbele kwekala na maratathi makwa monde as I've showed you here. Nambuga, that is where people sought clarification, and I went down with my clerks Nambuga the entire night netola mbele kukwata a physical count of the votes jia Chogoria ward. Gitonga Karen Karimi agwata 2825 na Kiambi Joyce Gateria agwata 3108. I therefore declare the winner in the Chogoria ward MCA contest as Kiambi Joyce Gateria ena kura 3108. Ono kienda kuruta ngugi yaku perfectly mono ne withagira the other forces ile ikwenda ku influence Mounto behind the scenes. Nambuge, we have had such instances maybe here, and maybe some people kapa mbile go interfere in the system, and that is why Mbuga those tallies jia Chogoria ile mbile kugana problem. Mbuga that is the only area line a problem, tutai na problem na tallies jia Mwembe ward, tutai na problem na tallies jia Ganga ward, tutai na problem na tallies jia Medero ward, na tutai na problem na tallies jia Mudhambe ward. The only problem ile la Mudhambe ward
ni the fact that some polling stations ni jiambile kutuika destroyed na kuogopa taleta results. Na nale tutawambile kuona results ni tuamekilia report na that is a report that is the county returning officer. Na nikumira kinda tutukuta tukiona akanya ka kunoka ende nchokerete na Nteto ingi ukethira gitakura ya antu betu bakira ngondu bita wa Jennifer Kakankunini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntomeri ya kuta eje ringa thimo namba 0705 247786. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Yeah. Madhe, ugali 2 sukuma. Ugali? Ugali tena. Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya silcoat kuma nthiguru na yataki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiongera Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Anto bonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki 9 mweri wa 8 mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza muteithio wa Meru na gukuromba kura yaku omba gwokorea kana ka Meru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonthe. Gavana ni mama. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano.
Natuchokerani ati akariba Rwanda rwale kumukumu wegembe centro ibakuromba thirikari bategere na ridore daga kiweti na mbere kende nyawo bachiukeria akariba bagite bone ndebo ekungwira waki bondera che montere unyuma ya murito mwe kuma none nde kwidira kira mwaku na ruwe kaita kakerio edragita achukuru Dego ya ndethira okurete na iboro irwimbite takilire kamutene garo ko naraura okakinaina ma kumaniana gwati bamuthaka omwe urarothakirio ntere ino ocha alaikumukumu kuonekana agikeranĩria amuro ogwalilia ba na kamuti kanini nontuba kwaga andagacha gitumi gikwikia giatumire akari ibantere nchere ikumukumu bagwatanira na musiasa omwe kuma ntere echakangeta twe esta akarimi batigire ibagwaka andagacha ino ende akari baba gwikumeria kinyago ethirwa ane amiti bakiromba atongeria babare itini na bara abare na ambecha acha thirikari ibatigire ibakubakira andagacha embega bantu agu community and passport na una ndomba kuena utethi kidogo twakandarasa area ino ntu ikwethirete kwina challenge nene liliaba riraimba kana ria kuura ana beto batumba weta skuru betarika u no kuwenya mutano ro labuthe sekerio na ebindi atalele kamutene kara ibu ntu ndronere kinya ketha nteringiri kura utethi mika inya kara murungu ampete ndi nominated MCA na ibu kumya nominated MCA ta kwende ya location inya kimbesa indombere kweya ndethira community na kiriro tomba kwatanira amwe na twabuithia ndarasa temporary iwe ndiboke arutele kento kiondoni aromba tutethia kwa ito kuwa thirikari nya yo nebwethio ntobonge yombo twaelia kai kandraja temporary etubwethi ndraja permanent no ntombia thirikari ire eloi na ito kuromba tethio iraiti ya mwana icho la ikumukumu kuona maendeleo yambi yake ya thirikari no nto ito wita ushuru kula konge kweita na nkuromba kinyashima baba eko kotele timno akandrasa thai no ko batogira ndrasa nginene iyombo talo nyingare no ntoete talo ingare iyombo tale ananga bikiwiki yake nantu tukuromba atongeri nya barabange baitene kinyaba no ntoita ritathire bete na mbere no tutetheria nikenda tukomba kuona ukilaira karimi urani MC wa koroto ana guchwa gite kia MCA gwandia kangeta ende aliuga ibwega anto bonthe bakagana nagwa guteko gokania anto kuringana ana gonto kurabatuire ki maendeleo nonto anto bonthe babatiri kwithira bakiona haki yao ya maendeleo kwa mwaka itwa ikwetha kwena location embesa cia maendeleo ndene wondi cionthe na ibo onto kuaruare nde MCA nominated bado tutubati kwathurana anto beto uwa nonto saindie na ureke na iti no bati kuona maendeleo no ngate bati kwethira atia akiona maendeleo ibo onto oni nkurunga maruare nkiwa nonto inkuluka cia budget ataka mantena longo eweto kuthinto bira nonto ntene inye ekekura kankuwa anto beto ibabati kutha bakiona maendeleo na ara tukona bange baekero kaburo anto baka lekumukumu na bona baekero kinyabo barabara cio na ara tukona anto bakenjero mboahol anto bale lekumukumu kalimbene rikia uko jumla kinyabo kabenjero MB mboahol nonto tukulukia mbesa na anto beto bonde benake kuthira bakiona maendeleo ibu nto tukuromba tethio kire ashimiwa barabange nabo be batolwele twe kurayo twe na Rwanda nero twe Rwanda itwiciete Rwanda no tukethani Rwanda bateya kuromba kura kuka tobera baciomerie bato laila cie tweko na kinya rango ire inge ikweya no ni thirikari kinya bato loela cie no ndunya twe kabeyo turomba kura na twaba kenda beta kuturitira ngwe lakini batolelie muno kwenda mera kwenge thinito ko kya kura ba tume jilito ana mici ni jilito rara baba de tioneka kuma aturi manka witira limbene kutendrasa kumantora la ikumukumu egebe centro bedan class chabari anikumira kenda toya ni class chabari tukida tukikara katanta kienda tocheto ni bano ntoba kwidira watanirite na batunga kwendra kaita kion beto of PHINEAS IMAANA